So, ini tuh kacung papon alwi sapu alami meeting mana alang kita akam dukok penajo ini masih alangi bila mate ini sampai honors Presiden aputat alami pan incharge kacipidu nasi putot alami larangke Sri Dhunikram Sa alami alami Presiden sampai alami akam kio penajo ini ajo pensi ilitu makorte abarsi ilitu Dhunikram Sa alami pensi incharge pi nasi kicumanat alam bang kaya nang di du nasi putok alangi bangsi si ini tuh John pono kakma atibun biposi ini tuh kibi bipono kakma bangso alam putak bang itu nives same ini tuh akorte Dhunikram Sa alangi hentensi ini tuh bang pacini pon fokusi alangi bang juneri pono ngapain apor di poni telo inilah bangso industri program lo macari mau main pokai na bela bangso program lo itu kacau papon ninga je tepon na bengaji honai itu masa piti mo kai na kandu tu itu ninga je tepon nai akai am kramsa na kandu tu lah itu belum social worker itu untuk sekarang nak kai la pendutulan itu ada central timpen wa rapet itu general secretary kumson gerak kai la pendutulan itu ada central committee memang rapet office secretary sah juga tim mau kai la pen itu ada masuk ada sabran sahin pen kiwang jengka pen rong parsamu presiden kai lapa dundun halal itu lahin itu lah bangso amalong ini lah bangso industri program lo na tuhan ar buka paglang laningkan ini abo presiden pendang lo la PGT member doan ala tum phadame itu mat henglo tekolong lo la penaso tu sudah bangso amalong ini tum kaya ke kita polong bom, kaya kira tu kelang polong bom, kacili pon bom, pini lah bangso, amai long, press club abang pu, mahen rong pihak hai, lape adun tu lah, Karbi News 24 kena di tahun dua nanti, Bimol tau biang hai, oh Bikram tau biang hai. La pendulu thala tum no Karbi long re berita itu nama cito duntu la pekat tu kawe la bangsa mailong cito na pet doan aprang sinara to phan driver session na cete parinang puran sama cipis ya atum kadong pilo kadong Curopar pilo itu na copa tengpen dia tu chief guest bahania bang ewang lo la pen hamren kumar ikut association presiden KP Sorma bang kiaran emergency di sia saya hello meeting itu kau pernah joksi apa nak bangsu inuti ke doja pan disiplin ke doja pan ya tu permanent solution along kemesen orang tur kiban pay pan sini dia fransira tu mereka kiro pipon orang lo itu malong hamren commercial vehicle association poban tum cinangi inilah bangsu hamren angka alo gari humpan mereka tu hai conot roda lah banglalam belang lo setame itu bahaya si dunji pulote komana kote banyong si local trip bang 800 apa komana kote banyong si hala si nang pelangi kasi la bang alida nangi ile tu isi ven nangi ni isi ven pesi dam nangi la bang so solong la bang so garia dor kibia bang ke
Litum pulu pon paminang ji, pendeng pon paminang ji. La sono prote tum chini pon ji. Hala harona kep ki pudona bangke la ke alang li bahara tame long le depo. Patai na long le alang li dun tame long le de ji. Hala pharo trok si pharo pho dun bangska tame